Chisemi ni gongo kumenya bunani gababwatani a bagendete gwesokia bene nabo igogo sira aborokiwa asingencho yo kwerobelia asa matemwa manene alibosio ime county ya Nyamira litkolia rero ni gabarai a baba gwesokia bene bakoragwa no monogeri bwebunge eyo enokokero nabo igoko bwaterana no muraibwa bange Abel Mose nabo igo omochifu whip Nyambega Gisesa nigo baba bagwikirana ase bunge ya North Mugirango nabo igo koirwa obokonyi murikito Joma Angi na bakagwikira na Stinsemecho nabo igogo twariganiria orobotiro kubwatia. Asante sana Enoch Okero. Nigo etigarete amatuko amakego cyase amatemwa amanene agredi sano nemo kipsea amatemwa a klasi sano na iseto KCPE amatemwa a form 4 KCSE ase aborokiwa na aboroki abagenda cyakwe aligania gochigo ikaransera amatemwa ayo usome ufanye bidii ndio siku moja utafanya nini. Nigo monogeri bwebunge county Nyamira Enoch Okero airali bagali abene gotalira egachi chisukuru cyoboroso imebunge ya North Mugirango bunanyakenyomisia mosobwa ne chisukuru chinde ase aba ogosira gwebintu barachi gokolera amatemu na vile tunajua kuna upungufu mwingi katika mafamilia zetu especially kutoka kwa wazazi kufikia mahali wanasaidia wanafunzi na vifaa vile ambavyo wanahitaji katika mtihani wao especially geometrical sets inakuwa ni ngumu sana. So leo nikaamua nipite kwa hizi mashule na huu mpango ni wa kupita mashule yote katika kaunti yetu ya Nyamira. Nigo asababo bwatani au asesekte chisemi kweneke bunama temu ayungo korale asobwa sioku na se oboikiranu. Hakuna shule ambayo ingependa mtihani wao uharibike juu hiyo ni maisha ya wanafunzi ambayo inaharibika. Ningewaambia waweke usalama wa kutosha, wakawaongeleshe watoto wale ambao wanaenda kukalia mtihani, wawape ile confirmation that wako sawa kukaa kufanya competition na wanafunzi wote wale. Egati abarai bataranena no mochifu ipwe bunge county Nyamira Nyambega Gisesa omuraibu abali abange ase bunge county Nyamira Abel Mose omo MCA obokera Joel Ombonge asebarwa eirabune serikali ya county Nyamira nebegete emerobeli go kigosira chisemi anene mono aborokiwa bakurwa stinga kitari kwenyara tugateba umwana konyora magisia mangi tomaeki scholarship taibo umwana tayo kuruga tomoe tago soma busa palinga bagonte una baje basomera abato abange spika karocha bas toebona magisia arenga 350 and some of the roads na kwa mashule tumefanya ECD classes, some of the schools tumefanya ECD classes, tumewapatia vyoo, tumewapatia maji. Basaba wabunge bare ime county Nyamira kweneke bunango sira bare chisukuru mahali umeona wanafunzi wao wenyewe wanatuambia wananyeshewa katika madarasa zao. So mimi nimewahimiza wale wajumbe ambao wanasimamia hii mambo ya CDF wakaweze kuja wasaidie wanafunzi wetu. Ase asaboko bwaterana ase abarai na kumwakera omonogeri webunge county Nyamira Enoch Okero ekoko ase obochori obonene umu speaker ito ogotosira na ndo bwata marifa mangana kebe igateba rinde ngana bwate meburera mute ntwase egento gyo katokora no komoro kiyo yakurutera egere na bari baturutere bono tokomotena aba ruterano onde bwensi utagete korwani umu speaker ito amo no mu governor ito afanye nini. Tunaendelea kuhakikisha kwa hii serikali yetu ya Nyamira tunaipeleka vizuri. Na leo pia tunapea thanks kwa speaker kwa hii project anafanya kwa mashule. Ensemo ya borokia na abaiboli mbairanelya abarai abumbia mono ase ogosira aborokiwa babo. Mmeletewa mnashukuru. Kwa hivyo nimesema asante. Kijana yangu Keva. Gingo reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.